Dobro večer, nedela 22 časov, vreme je za emisija v Centar na YouTube. Jaz sem Vasko Eftov, početni gledač, vi ste na Vestinsko to mesto, zašto бидејќи во наредните 1 час и 35-40 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Интервју на вечерта е интервју кој требаше да го снимиме некаде пред короната 2020 година. Не ни се усогласија тајминзите, не ни се усогласија врските, пролонгирано не за една, не за две, туку за цели 6 години. Кога ја правиме ова турнеја Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, првичната варијанта тоа да биде снимање во Херцеговина, во Црна Гора и во Босна, односно Босна и Херцеговина. И прво кој беше заокружен на интервју беше со Семир Османагич. Човекот кој ги открива босанските пирамиди или кој ги промовира босанските пирамиди, некои веруваат дека постојат, некои не веруваат дека постојат. Знаете, тоа е судбината на целиот тој проект и на овој човек да лавира, да гравитира помеѓу гение и помеѓу лажго или преварант. И суштината на интервјуто е да ви се каже нешто, да се отвори нешто ново. Да се разбие ова жабокречина кај што пријаме само одреден тип на информации, малку да го прошириме хоризонтот, да ги прошириме видиците, да кажеме некои нови работи, да се соочиме со некои работи кои не сме ги слушнале, не сме имале прилика, не сме можеле да видиме на некои други подкасти или на некои други телевизии, значи некаде 1 час 35-40 минути интервју со Семир Османагич. Пред да го погледнете интервјуто, стиснете лайк, стиснете subscribe на емисијата и на YouTube каналот Васко Ефтов, за да може благовремено да ги добивате сите информации. Имаме одлични вонредни анализи, каде што први ги отвараме сите работи и сите процеси во Република Македонија. Мислам дека 150 или 200 денари е месечна претплата да бидете мембарси на YouTube каналот Васко Ефтов. Следува интервју со Семир Османагич, одличен интервју, останете со нас, нема да се жалите. Добар ден, Семир Османагич, како сте? Dobar dan, dobrodošli u distrikt Bosanskih piramida. Ja sam odlično, a znaš zašto sam odlično? Pa ne znam. Jer sam najsretniji čovjek na svijetu. Vi? Браво. Ова ми е прво интервју со фараоневе. Имам прилика со фараон кој има босански пирамиди, кој додека е жив има босански, значи пирамиди, некој ќе оди на оној свет. Значи прво интервју со фараон Semir Osmanagić. Pa da malo ispravimo, piramide nisu gradili faraoni, nisu gradile hiljade robova, tako da baš ja i nisam faraon. Ja sam jednostavno provodnik, konduktor. Dakle, provodnik informacija iz daleke prošlosti u sadašnjost. I dobro, sito onije filmovi, Ramzes, pa ne znam, sito onije egipatski golemi faraoni, така црномањести, нели, па закопани тамо, па прават пирамиди да бидат, нели, како светилници на нивната мок, на нивната сила. Што со сите тие приказни? Nas u školama, u obrazovnom sistemu i mediji programiraju da su piramide grobnice faraona. Ja sam obišao ne 118 piramida, kako to nenaučna Wikipedija tvrdi da je broj piramida u Egiptu. Ja sam obišao i istraživao 150 piramida u Egiptu. Niti jedna nema mumiju. Gdje su faraoni sahranjivani? U dolini kraljeva, Valley of Kings, 600 km južnije od platoa Gize, Teba, Memfis, Abydos, Tandera, Laksor, Karnak. Ne u piramidama. Piramide su građene znatno ranije od razvijenije civilizacije. Dobro, imate li logičan odgovor zašto na nekoj mjestu ima piramidi? Na nekoj nema, ima Egipet. Јас не сум слушнал дека во Иран или во Ирак или не знам на некои други места има Мексико, има Перу, не знам, има Кина и така натаму. Зошто на некои места има е правено, Босна има, а на други места не е правено? Piramide su građene na svih 6 kontinenata. Istraživao sam piramide u centralnoj kineskoj provinciji Shanxi. 250 piramida, 20 velikih, najstarijih od granita i ploča pješčara, 12.800 godina. I onda piramide prije 2300 godina građene od cigle od blata, inferiorne. Najstarije su najveće, superiorne, energetske mašine. One koje su došle kasnije su blijede replike. Piramide u Indoneziji. Imamo piramidu na zapadu Jave, zove se Gunung Padang, 27.000 godina stara. Kohker piramida u Kambođi,
piramide na Mauriciusu, 104 piramide na Kanarima, 224 u Sjevernom Sudanu, Nubijske piramide. Imamo piramide u Peru, 300 piramida, sve sam ih obišao. Bolivija, Koh-Ker piramida, Puma-Pumku. Moja doktorska disertacija o piramidama Maja. Meksiko, Gvatemala, Honduras, Salvador, Belize, više od 100.000 piramida. Na tlu Amerike, Cahokia piramide u državi Illinois. U Europi 3 Palencia piramide, 43 Sicilija, 1 Sardinija. U Bosni 6 piramida, u Grčkoj 16. Svijet prošlosti je bio svijet piramida, a zašto su građene? One najstarije su bile energetske mašine, one koje su došle kasnije su samo replike. I sad dolazimo do ključnog pitanja, zašto su ih gradili? Dakle, Kaj dojme do toga? Ajmo. Nekoj so impozantni, da rečeme, nekoj piramide so impozantni. Ali to ostava vpečatok, дека ne može čovek pred 25 ili pred 30 godina da gi gradi. Tije ogromni kamenje, pa kako ги има ставено jedan на друг и така натаму. И тоа, нели, влеговме во една холивудска фаза, па тоа се вонземјани, па дојдени се тука, па теории на заговори, така натаму. Дека тоа човечка рака или дека човечкиот ум пред 30 века тоа не можел да го прави. И една од, ајде да речеме, една од причините да веруваме дека има вонземјани беше прашањето на пирамидите. Najveće piramide, recimo u Egiptu, u Keopsovoj najveći blok je 80 tona, u Kefrenovoj 220 tona. Taj blok su obradili u Asuanu, koji je 869 km daleko od platoa Gize. Ko je obrađivao granit? Granit mi danas obrađujemo sa dijamantskim alatima, a egiptolozi tvrde da su u drevnom Egiptu imali samo primitivne, mekane alate od bakra. Ne može mekani bakarni alat da obradi superiorni granit. Vi morate imati tehnologiju. Ne mogu primitivni robovi sa konopcima da vuku 200 tona, 869 km. Vi morate imati tehnologiju transporta. Ne mogu robovi da podižu blokove sa konopcima na velike visine. Dakle, morate imati tehnološki razvijenu civilizaciju, a to nije bila faraonska. Te su piramide u Egiptu građene znatno prije 4.500 godina. Vjerovatno desetine hiljada godina unatrag od strane razvijenije civilizacije. Isto tako u Meksiku, Teotihuacan, ogromne piramide Sunca, Mjeseca, Quetzalcoatla. Isto tako u Boliviji, isto tako u Indoneziji. Mi moramo promijeniti istoriju. Nas uče da smo prije 10-20 hiljada godina bili primitivni na pećinskom nivou, a danas smo najinteligentniji, najpametniji, najljepši. Krivo. Istorija čovječanstva nije linearna, već ciklus za ciklusom za ciklusom. Čovječanstvo bi dostizalo vrhunce, dolazili bi velike globalne katastrofe, uništili sve, 99% čovječanstva i kretali bi ispočetka. Na primjer, odime u ovdje muzeji Mikena, ne znam, bilo kada, da li Grcija, da li na Bliskiot istok, da li u Latinskoj Ameriki, tamo gledame so koji predmeti se služile, ne znam, vo što je adele, vo kada je spijeli i tako na tomu. I to je naistина na nisko nivo od денешна гледна точка. To je pa дури повеќе од примитивно. Децата во школа можат сами да направат такви некои алати. Не знам, во бронза, керамика и така натаму. Еве, микенската или критско-микенската култура се смета дека е исклучително напредна, бидејќи во дел на керамика, во дел на некои слични работи. А овие пирамиди, тоа е како нешто донесено, ставено и некој има zaminoto ili ima iščeznuto? Moje iskustvo sa piramidama je da su najstarije piramide superiorne. Dakle, nije bilo evolucije u znanju. Znanje je donešeno. Ko je donio to znanje? Taj odgovor treba da tražimo. U istočnom Libanu, lokacija Baalbek, ima blokove od 1250 tona, 1450 tona. Mi danas nemamo transportne mogućnosti, da više od 1000 tona pomjeramo 1 kilometar. Dakle, to su dokazi da je postojao... 860 kilometri
To je rastojanje od Ljubljana do Skopje. Tako je. Otprilike. Tako je. Zagreb, Ljubljana do Skopje. Znači, nekoj gi vlečel 860 km. Zamislite tu logističku moru da vi to prenesete. Obradite, prenesete, podignete. Kada je iščeznulo, da rečeme, to znanje, što velite vi, je imalo, pa iščeznalo, pa se slučile neki geološki, klimatski, bilo kakvi drugi. U zadnjih 100.000 godina imali smo 5 velikih globalnih katastrofa. Prije 12.000 godina, kraj zadnjeg ledenog doba, čuvene biblijske poplave. 99% čovječanstva je nestalo. Poplave, vulkanske erupcije, ogromni zemljotresi. I čovječanstvo je krenulo iz početka. Prije 18,5, prije 32.000 godina, prije 54, prije 75.000 godina. Ciklus za ciklusom. Svaki put sa novim ciklusom znanje nestaje. Ima li nekoja geometrija ili matematika koliko može da traje jedan ciklus? Ako vidite ciklus. Pa, prije 12.000 godina imamo prirodni zemaljski ciklus. Jer je smjena ledenih doba i toplih perioda. Obično topli periodi traju 8 do 12.000 godina. To je naš čuveni naučnik Milutin Milanković odredio te teorije dugih ciklusa. Ali prije recimo 32.000 godina imali smo solarne izboje koji su pržili površinu planete Zemlje. Prije 75.000 godina imali smo vulkansku erupciju u Indoneziji. 100 godina se nije vidjelo plavo nebo. To je bila strašna erupcija. Prema tome, tu imamo kombinaciju prirodnih katastrofa i zemaljskih ciklusa. Ali prije 54.000 godina je možda najinteresantnije. Kao da smo imali termonuklearni rat na planeti. Neke lokacije, kao što su to današnja Indija i Pakistan, imali smo Mohendžodaro civilizaciju, Harapu. Tu se stvorila temperatura od više od 1200 stepeni, a to može samo termonuklearno oružje. I čini se da je pustinja Gobi u to vrijeme, koja je bila zelena, najedanput tim ratom stradala. Naša istorija je puno interesantnija nego što nas to uče u školama. Vi imate li jedno predavanje ili mini intervju ili podcast sam so sebe, ki še velite, da ima 10 lagi istorijata. I zato, ker sakamo jedan golem del od razgovora da razgovarame. To mi je interesno, vidite, kaj piramidite nema civilizacija. Najstarite se na najvisoko tehnološko nivo. Kako se gradat, ponatamo piramidite se na ponisko tehnološko nivo. Što sakate da kažete? Tako je. Deka te prvi koji gi pravile, te bile na mnogo povisoko nivo, deka kopijete, se sve pološi? Tako je. U Kini 12.800 godina unatrag prave velike, najveće piramide, koje su danas prekrivene zemljom i šumom. Kineska vlada ne želi da ih istražuje. Zašto? Jer mijenja kinesku istoriju. Koristili su blokove granita i ploče pješčara. Ljudi koji su kasnije pokušali da naprave replike, koristili su ciglu od blata, primitivni građevinski materijal. Isto je u Egiptu. 28 najvećih piramida, Keopsova, Kefrenova, Mikerenova, još 7 malih piramida na platovu Gize, onda imamo u Havari, imamo u Abusiru, u Dahšuru. Dakle, sve te lokacije, to su najstarije piramide, čak i egiptolozi to priznaju. Ali oni to pokušavaju staviti prije 4.500 godina bez jednog dokaza. Krivo, one su znatno ranije napravljene. Dakle, mi moramo tražiti stvarne odgovore koji ih je pravio. Dobro, nije ki ga otvorime to vprašanje, ili velite energetski, deka te imate nekakvi energetski svojstva, sposobnosti. I tamo ovo neko je 500-600 skaljalo na objasnuvanje na te energetske sposobnosti, velite, za odredena komunikacija. Tesla ги проучува пирамидите, а ја промучува и можноста за комуникација. Тој дори и во едно од своите интервјуи вели дека комуницирал со луѓе надвор од планетата. Хајде, да го затвориме, да го заокружиме циклусот сега овој прв дел за пирамидите. Овозможува ли пирамидите според вас комуникација со други светови, со други цивилизации? Или дали беа направени од други цивилизации за да може да се комуницира? I jedno i drugo je najvjerojatnije tačno. Obično su istraživanja piramida projekti gdje isključivo arheolozi i egiptolozi ljubomorno čuvaju te projekte. A šta oni traže? Traže komade keramike i primitivni alat.
Vi ne možete sa malom primitivnom keramikom objasniti Keopsovu piramidu ili Teotihuacan u Meksiku ili bosanske piramide. Mi smo prvi u svijetu, ovdje u Visokom, naša neprofitna fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca, koja je otvorila istraživanje piramida za multidisciplinarni naučni pristup. Mi imamo klasične nauke, arheologija, egiptologija, geologija, biologija, paleontologija, antropologija. Imamo visokotehnološka znanja, lidar skeniranja, georadarska, termalna, satelitska snimanja. Imamo eksperte za energetske fenomene, kvantni fizičari, nuklearni fizičari, inženjeri zvuka, inženjeri telekomunikacija, elektroinženjeri, medicinski doktori. Uglavnom, ono što mi želimo je da mjerimo. Ako možete da izmjerite, možete naučno dokazati. Primjera radi, imali smo 5 timova iz 5 zemalja. Hrvatska, inženjer Bizdrak, Srbija, inženjer Gogo Marjanović, Italija, profesor De Bertolis, Finska, inženjer Heikki Savolainen, Njemačka, profesor Konstantin Meil. 5 ekipa u 5 različitih vremenskih perioda koji su donijeli svoje naučne instrumente, osciloskop, IMF i druge naučne instrumente i vršili mjerenja na vrhu Bosanske piramide Sunca. Izmjerili su postojanje energetske zrake koja kreće sa 4,5 metra radijusa, širi se na 20 metara, to smo uradili dronom, 4,5, 24,5, koja je 28 kHz električno polje, 28 kHz ultrazvuk. Kako se zraka udaljava od piramide, ona postaje sve jača i jača. U nauci taj fenomen se zove skalarni talasi ili nehercijanska polja. I sa pravom si pomenuo našeg genijalnog uma Nikolu Teslu, koji je prije 120 godina vršio eksperimente sa transportom energije u svom čuvenom Wardenclyffe tornju u državi New York. On je pisao u svoj dnevnik: našao sam način da pošaljem neograničene količine energije, hiljade konjskih snaga, između dvije planete, a frekvencija koju je koristio bila je 28 kHz, ista ona koju mjerimo na vrhu Bosanske piramide Sunca, za koju smo utvrdili da je starost 33.800 godina. Dakle, prva potencijalna svrha energije piramida je komunikacijski uređaj. Dobro, ovi bosanski piramidi, сега ima тука mnoštvo na kontraverziji. Nema kamenja, ne se doneseni, ne se napraveni, ili тие кои не ви се обожаватели, или тие кои ви се противници. Ви велите дека овие bosanski piramidi се највисоки, многу повисоки од Кеопсовата пирамида. Луѓе кои доаѓале тука во вашите пирамиди велат дека во тунелите на пирамидите температурата е 12 степени. Но бидејќи не дува ветрот, луѓето нема чувство дека е толку ладно и можат многу полесно тоа студено или таа ладност да ја направат. Еве Новак Џоковиќ ви доаѓа тука. Пред освојување на неколку турнири, јас ви имав пишано на Вибер, треба да дојде Џоковиќ за да може да победи, сега треба да го појачате, Алкарас нема да биде на Ролан Гарос, веројатно може да има добри шанси за успех. Како влијаат тие? Луѓето низ историјата најмногу се грижеле за своето здравје, па дури за својата бесмртност или за некоја вечна младост. Сите тие приказни, Клеопатра се бањала, се капела во млеко, правела ова и така натаму и така натаму. И веројатно цела човечка историја се потпира на тоа да останат колку може помлади, ако веќе не може да останат вечни. Што пирамидите покажуваат? Nekoliko pitanja ste postavili ovdje. Prvo, govorili ste o kontroverziji. Mi ne pravimo kontroverzu, mi koristimo naučnu metodologiju, a ona je sljedeća. Prije 20 godina postavili smo hipotezu, imamo piramide u Bosni. Osnovali smo fondaciju za arheološka i naučna istraživanja i već 2 decenije istražujemo. Dovodili smo nezavisne stručnjake, održavali međunarodne naučne konferencije, ukupno 8, i objavili 46 recenziranih naučnih radova u međunarodnim naučnim časopisma. To je ono što mi radimo. Šta smo otkrili? Dokazali smo postojanje 6 piramida koje smo nazvali piramide Bosanska piramida Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje, Ljubavi, 6. piramida, 2 tumulusa,
Vi u Makedoniji znate šta je tumulus, to je konusno vještačko uzvišenje i 7 ulaza u prahistorijske podzemne tunele. Tunele Ravne, Ravne 2, 3, 4, 5, 6, KTK. Ukupno smo očistili 3,6 km tih postojećih prahistorijskih tunela. Dakle, gledajući arheološki, to je ogroman kompleks, 50 kvadratnih kilometara. I u pravu ste, Bosanska piramida Sunca je najviša piramida na svijetu. Visinu smo odredili sa novom tehnologijom koja se zove LIDAR tehnologija, kada smo skenirali čitavu oblast. Visina je 368 metara, Keopsova 146. Nadalje, orijentacija prema sjeveru. Keopsova ima odstupanje od 0 stepeni i 3 minute. Bosanska 0 stepeni, 0 minuta i 12 sekundi. Što to znači? Zašto je bitna orijentacija prema stranama svijeta? Istok, zapad, sjever, jug. To arheolozi ne znaju. To nezavisni istraživači kao Hancock, Schock ne znaju. Mi smo jedini koji to znamo. Vi morate da kombinujete znanja fizike koje nam govore da je sve energija. Naša planeta je ogromna energetska lopta. Najjača energetska strujanja su sjever, jug i istok, zapad. Kad napravite četvorostranu piramidu, perfektno je orijentišete. Ona inicira kretanje energije unutar piramide. Kje vas nema odstupanje? Dakle, odstupanje najniže, najbolje na svijetu. Zašto? Ko je to izmjerio? Geodetski zavod Bosne i Hercegovine. 3 inženjera geodezije sa naučnim instrumentom koji se zove Total Station. Nadalje, pomenuli ste kamen. Ono što mi nalazimo 1 metar ispod nanosa zemlje su blokovi koji su pravougaoni, koji su slagani jedan do drugog i jedan na drugom u 4 reda. Dostižu između 8 i 40 tona. Analizirali smo te blokove u 7 instituta za građevinarstvo i materijale, Politecnico di Torino u Italiji, Geopolimerni institut u Francuskoj, Češka, Slovačka, Bosna, svi su nam rekli da je riječ o vještačkom betonu bolje kvalitete nego naš. Dakle, imate... Nego danas. Kako znamo? Pa 2 su elementa. Prvi je čvrstoća na pritisak. Što čvršći beton, duže traje. Naši su betoni danas 20 do 60 megapaskala. Beton sa piramide Sunca u Bosni od 74 do 155 megapaskala. Mi to ne možemo napraviti danas. Koliko po Richter bi izdržali? Koliko po Merkelijeva skala? Pa evo, ovdje su već 30.000 godina, još uvijek su tu. Prema tome beton je tu. Vojnatava Bosna nešto ne im našteti, ne im... Pa, tokom rata, kada su gađali piramidu Sunca sa ovih položaja, padale su granate, padale su na obična brda, padne i nestane. Kad padne na piramidu, piramida odjekuje. Zašto? Zato što ima prolaze i prostorije unutra. Znači ima napravljeno sistem... Tako, čitav sistem unutra. Sad gledajte. 3 glavne piramide u Bosni. Bosanska piramida Sunca, Mjeseca, Zmaja. Kad im spojite vrhove, oni prave jednakostranični trougao. 2180 metara između njih. Kad povučete liniju, vrh piramide Mjeseca, hram Majke Zemlje, piramida Zmaja, perfektna linija, 3 vrha. Kad povučete liniju, vrh hrama Majke Zemlje, piramida Ljubavi, piramida Sunca, ulaz u tunele Ravne, perfektna ravna linija. I na koncu možda najvažnije, to je linearna geometrija. Imamo i spiralnu geometriju. Najznačajnija spirala u našem životu je Fibonaccijeva spirala ili spirala zlatnog presjeka. Ona je matematički vrlo precizno određena. Mi je srećemo od mikro do makro svijeta. Školjke, morske školjke, imaju onu spiralu. Cvijet suncokreta, spirala. Naš DNK, spirala. Tropska oluja, spirala. Spiralne galaksije, Fibonaccijeva spirala. Kao da je univerzalni kreator, stvoritelj, koristio kretanje energije prateći Fibonaccijevu spiralu. A gledajte ovdje u Bosanskoj dolini piramida, jedna spirala kreće od vrha piramide Ljubavi, vrh piramide Sunca, vrh hrama Majke Zemlje, vrh piramide Zmaja, vrh tumulusa. Zašto? Da rečemo Sonce. I po nabrojovanju to na piramidite vi Sonce to go stavate na prvo mjesto. Pa faraonite kako sinovi, kako bogovi na Soncu i tako natamo.
To je neki kult kon sunca, dobro, bez sunca to, bez DNK, bez vitamina. Sunce je izvor života. Izvor na život. I to, cijela ta struktura počiva okolo toga. Pa jeste, ali ne samo sunce. Ja sam nazvao piramidu sunca tim imenom. Znate zašto? Odnos između piramide sunca i piramide mjeseca. Sjena piramide sunca tokom ljeta uoči zalaska sunca u potpunosti prekrije piramidu mjeseca. Dakle, imamo astronomski odnos. Kao da nam graditelji kažu na simboličan način da je vladavina sunca i dana završena i počinje vladavina noći i mjeseca. Dakle, oni su vrlo pažljivo raspoređivali piramide. Kada imate te spirale zlatnog preseka, imate kretanje energije. Koliko piramidi treba najmalko da imamo sistem? Da li se gradat samo jedna, da rečime, i oko ovako, kako vi kažuvate, ne znam, toliko v Kina, toliko v Egipet, toliko ovako, kako vi, a plus energija, kako je spomni, ispage kove solarni paneli sega, što se redat, neli po zemite na Mediteranu ili na Balkanskoj poluostrvu. U Egiptu, u Gizi, mi imamo 3 velike i 7 malih piramida. Kod Maja oni su gradili veliki broj piramida. Ovdje u Bosni, što smo najviše istraživali, imamo praktično 6 piramida, a vjerovatno je bilo i više u prošlosti, imamo nekoliko tumulusa. Dakle, to su vrlo složeni kompleksi koji uključuju ne samo raspored, ne samo geometriju, već uključuju podzemne vodene tokove. Kada se voda kreće, kinetička energija oslobađa negativne ione. Prostorije u piramidama su rezonantne komore. Dakle, to je jedna mudrost drevnih graditelja piramide da nakon inicijalne investicije naprave energetski kompleks koji će raditi hiljadama godina. Mi smo pomenuli prvu potencijalnu svrhu energije piramida, a to je komunikacija. Druga svrha, kada uđete danas u tunele, osjetit ćete kako odlično dišete u tunelima. Nama su bili hiljade Makedonaca do sada u posjeti. Odlično dišu. Ljudi koji imaju respiratorne probleme, astma, bronhitis. Nakon nekoliko posjeta više im ne treba inhalator, ona pumpica za vazduh. Odlično prodišu. Ljudi koji imaju visok krvni pritisak, on se balansira. Ljudi koji imaju visoku glukozu u krvi, visok šećer u krvi, dođe na normalni nivo. Bolovi nestaju. Ljudi sa vrlo teškim oboljenjima, tumor, rak i tako dalje, ostanu 7-10 dana. Pokazuju neverovatno unapređenje zdravlja. I mnogo ve napajat, da rečime za ovo što kažuvate, velat ne je dokažano, to je nadri lekarstvo, nema dopirna točka so vremenata medicina ili so naučnata medicina. I kako velat Semir Osmanagić, site obvinuvanja kon vas je ili ste genije, ili ste težok prevarant. Nema kaj luge to sredina. Nema sredine. Gledajte, dobro što ste to pomenuli. Mi smo objavili 6 naučnih članaka o ljekovitim svjedočanstvima u tunelima Ravne. Mi uvijek kažemo da se mi ne bavimo liječenjem. Dakle, ja nisam iscijelitelj. Ja ne vidim većinu tih ljudi koji uđu u tunele. Ali mi mjerimo. Šta smo izmjerili u tunelima? 10 energetskih elemenata, vrlo brzo. Prvih 5 je odsustvo svih loših zračenja. Nas dvojica živimo na površini zemlje. Izloženi smo kosmičkom zračenju. Neka su loša. Napadaju naš organizam. Ćelije tijela se bore protiv tih neprijatelja. U tunelima 20 metara ispod zemlje nema lošeg kosmičkog zračenja, nema prirodne radioaktivnosti, kako znamo, jer mjerimo Geiger-Millerovim brojačima, nema geopatogenog zračenja, nema signala za mobitel, jako loše, 4G, 5G, nema signala za Wi-Fi. Po prvi put kada uđete u tunele, vaš organizam nema neprijatelja. Ćelije mogu započeti svoj posao. Šta je njihov posao? Da rješavaju probleme u organizmu, da započnu proces regeneracije. I ti si lijepo rekao besmrtnost. Možda i podmlađivanja. Ne danas, ali u prošlosti možda. Imaše ona sredba na Xi Jinping i na Putin. Pa neli podosna nekoj što znaje da čitat, neli od usti što zborale, kako zborale. To je minatata godina, pa to беше objavljeno pa u respektabilnim medijima vo zapadna Evropa. Razgovarat Xi Jinping i Putin i otvarat prašanje to na koliko može da traje čovečki život, 80-100 godini. I spored neko istraživanje vela дека човекот е
predodreden da traje 120 do 140 godina, međutim to su serija, loši izbori, loš život, stres i tako natami. To se namalo. I to može se najde. Na internet se najde tie tekstovi ili što bi objavljeni, kaj što 2-3 od najmoknite teologije vo svetот razgovarat na ta tema. Da li je možno продолжувanje seriozno na čovječki život? Naravno da je moguće. Mi smo ono što pijemo. Mi u tunelima smo našli tunele sa vodom. Tu vodu smo poslali na analizu. Prvo, konvencionalnu, hemijska, mikrobiološka, nema virusa, nema bakterija, nema gljivica. Odličan pH faktor, 7,45, to je pH faktor naše krvi. Poslali smo pokojnom doktoru Masaru Emoto u Japan. Pokazao je kad je zamrznuo molekule naše vode da je ona heksagonalna i da je prelijepa kristalna struktura. Pravilni kristali. Naša gradska voda je oštećene forme, ona je energetski mrtva. Energija piramida pravi vodu energetski živom. Mi smo ono što pijemo. Mi smo ono što jedemo. Mi smo radili eksperiment sa sjemenkama graha. Stavili smo jednu kesu sa grahom u tunele, na piramidu sunca. Jednu smo stavili kući, kontrolna grupa. Posadili smo. Piramidalni grah je rastao 3 puta brže, jače, zdravije. Dakle, energija piramida utiče na naš DNK. Broj 3. Mi smo ono što mislimo. A šta mislimo? Mislimo što nam kažu mediji i obrazovni sistem. Mi čitav život provodimo u strahu. Mi smo civilizacija zasnovana na strahu. Asistenti se boje na fakultetima reći nešto svoje mišljenje jer će ih profesori otpustiti. Vi u medijskom prostoru, kad ste mladi novinar, ako govorite krivo, vi ćete da promijenite svijet, vas će odgovorni urednik otpustiti. U korporativnom svijetu vas otpuštaju. Dakle, ljudi se boje. Čitav život je zasnovan na poslušnosti, jer ako ste poslušni, imat ćete posao, imat ćete platu, dićete kredit, kupit ćete stan, kuću, auto, možete normalno živjeti. Ali provodimo u strahu. Mi smo slobodna bića. Naše pravo na slobodu je božansko, kosmičko pravo. Ne da živimo u strahu, već u slobodi. Dakle, mi smo ono što mislimo. Mi smo ono kuda se krećemo. Pogledajte korona projekat. Zatvorili su nas u kuće, izložili medijima. Mi treba živimo u prirodi, u harmoniji sa prirodom. Mislite da to ne biološka operacija tu koja je povijek da rečem psihološka operacija? Naravno da jeste. Koronata? Dakle, treba nas držati čitav život u strahu jer nas tako mogu kontrolisati. Ono što mi ovdje također govorimo, mi moramo biti i duhovna bića. Ne samo strah i neznanje. Neznanje to je najdobro pogansko gorivo, ne velam neka se koje znanje. Za kontrolu i manipulaciju. Međutim, koliko pomalku znajete ili koliko ne znajete, toliko bolesno može da budete manipulirani, obrabotovani. Upravo tako. Kontrola i manipulacija. Ako nas drže u fizičkom svijetu, onda je lako nama kontrolisati. U momentu kada ljudi shvate da mi nismo samo fizička bića, već da imamo dušu, a duša je besmrtna. Duša ide kroz jedno životno iskustvo, drugo, treće i napreduje. Kad shvatimo da imamo dušu, da imamo duhovna čula, onda ćemo shvatiti da nema potrebe za strahom. Prema tome, za mene duhovnost, ne religija, ne vjera, duhovnost je razvoj duhovnih čula da možemo osjetiti svijet izvan fizičkog. Kad imamo duhovni aspekt i fizički aspekt, postajemo ispunjeni i postajemo sretni. Sjetite se moje prve rečenice da sam ja najsretniji čovjek na svijetu. A što verujete, na primjer, ako verujete v energija, i ako dušata besmrtna, ali sepak i to je energija, pomalko ili poveke, po što verujete vi? Pa imamo stvoritelja, odatle je sve krenuo. Stvoritelj, kreator. On je kreirao sve. Mi smo samo dio kreatora koji nas je samo pustio našu dušu da prođemo kroz iskustva i ponovo ćemo se vratiti njemu. Ako vi velite da se menува formata ili ima poveke fazi, nisko je pomenuo i duša i sve, što ste bili vi po prethodni od života, na primjer? Mi smo prolazili kroz različita iskustva i treba da prođemo kroz iskustva. Mi smo prolazili, pazite, na ovoj planeti imamo 4 kraljevstva. Imamo mineralno, biljno, životinjsko i ljudsko. Mi prolazimo kroz sva ta 4 kraljevstva. Mi se učimo. Ova naša planeta je kao jedna škola, osnovna škola, 3. razred osnovne škole.
Sutra, kad završimo sa iskustvima na ovoj planeti, idemo na neku drugu. U drugi zvijezdani sistem, u drugu galaksiju, u drugi kosmos. Dobro. Dakle, ispred nas su milijarde godina. Dobro, gospodin Osmanović, na primjer, ako sve se menuva i se nosi i energije, i znanje, i DNK i tako to što je prethodno, kako novije site 4 ili 5 koliko se tektonski procesi što se slučaju v svijetu, kaj što stigame ciklično do vrvota, pa idemo dolje. Kako ne se prenesuva znanje? To je? Pa neki od nas su bili tamo, neki od nas imaju to znanje. Ali većina danas, pazite, 8 milijardi ljudi, to je 8 milijardi duša. Većina tih duša su nove, nezrele, počinju iz početka, žive površnim životima, nemaju dublje filozofije života, nemaju sjećanja. I stoga je zadatak ovih starih duša da ih polako nauči, da ih pokuša da podsjeti na ta druga vremena. Ona izjava na Donald Trump, ki se vratimo tamo, mi to čisto kako antrefile na razgovor, ke uništam persijska, odnosno iranskата civilizacija. Znači, gledajte, ako seko je civilizacija saznanje i sekjavanje, ako nema sekjavanja, nema civilizacija. Znači, seko je civilizacija traje toliko dolgo kako što traje sekjavanje na ta civilizacija. Vidite, ko je to poriv? Ke uništam, znači ne narod, ne režim, ke uništam civilizacija. Jaz mislim da to je greška, potom go slušno, pa ne mi treba še prevoti tako na to, znači točno v originalna forma. Koliko je to strašna poraka? To je sramotna izjava. Puno ljudi, pola planete očekivalo od Trumpa da će promijeniti stvari nabolje, da će se obračunati sa dubokom državom, da će se obračunati sa elitama. Umjesto toga on potpuno ide na ruku vojno-industrijskom sektoru, širenju straha, zaštiti kapitala, tako da je on veliko razočarenje. Uništavati civilizacije, znanja, nažalost to se dešavalo u prošlosti. Palili su biblioteke u Aleksandriji, u Bagdadu, u Damasku, u Istanbulu. Znanje je nestajalo. Koliko svet od se krena, koga vo lepo se slučuva si te tije rabotinili. Ona prva vojna v Siriji nekada pred 10-12 godini. Ko se pale, ko se palmira i tako na tom i tako na tom. Strašno. I сега imate prv čovjek na svijetu koji dava sličan nekoj, ki je uništam civilizacija. Pa ti smeni režim, pa uništi režim, to niko ne ti brani, ne li tamo. Sve pa Irancite se ne zasegnati o toj režim i o toj civilizacija. Ke se vratam tamo na kraj. Sakam se ja tuga da je prašam, zašto ovo Bosna piramidi? Koga postoješe SFRJ Jugoslavija, nekada kraja od 80-te godini, imaše serija na tekstovi koji bi napišeni, da li po, ne znamo, hrvatski nedelnici, da li po srpski, da li po bosanski. Така има истражувања кои во долината на Неретва го барало или трагало по постојање на овие дела на Хомер, Троја и така натаму и така натаму. Ништо не беше најдено, не е најдено никаде. Најдено е дека тамо некаде на територија на Мала Азија има контраверзии, некои прифаќаат, некои не прифаќаат и така натаму и така натаму. Има ли некоја поврзаност? Може ли тука да се барат некои početoci na nova civilizacija posle site tija promjeni što se imate? Naravno. Gledajte, naši prostori od Panonske nizije do Jadrana imaju najzahvalniju klimu u svijetu. Kada je završio zadnji ciklus prije 11.700 godina, kraj zadnjeg ledenog doba, prvi čovjek u Europi bio je kod nas, Lepenski vir, na Dunavu. Prva poljoprivreda u Europi bila je naša, Starčevo. Jezgro je bilo u današnjoj Slavoniji, Vukovar, Vinkovci, proširilo se na sve, na Bosnu, na Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju. Prva civilizacija u Europi bila je naša, Vinčanska civilizacija. Vinča je na ušću Save u Dunav, današnji Beograd, ali 2800 ljudi je bio grad. Kod Kragujevca 5.500 ljudi, u zapadnoj Bugarskoj 7.500 ljudi. U to doba, u današnjoj Njemačkoj, Španiji, Italiji, Britaniji, živjeli su primitivni pećinski ljudi, a kod nas, ovdje, Humu, Helmu ili Balkanu, imali smo gradove. Vinča je imala metalurgiju. Mi smo topili bakar i zlato, ali nismo pravili oružje. Smo pravili ukrase i alate. Dakle, miroljubiva civilizacija. Imali smo gradove koje nije ni jedan imao zidine. Zašto? Jer nismo imali neprijatelja.
Naše vrijednosti, naše makedonske, srpske, bosanske, hrvatske, bugarske, bile su, ako si pošten, čestit, radin, kreativan, umjetnički nastrojen, imat ćeš. To su bile naše vrijednosti. Dobro. Kada su varvari sa istoka, Anadolija, sa zapada, Italija, sa sjevera Njemačka, ovladali metalurgijom, počeli su praviti naoružanje, naoružavati bande koje su elegantno nazvali vojske. Počeli su otimati od drugih, što su elegantno nazvali osvajanja. Najgori su bili antički Rim. Kako danas antički Rim predstavljaju u našim školama? Donijeli su nam civilizaciju, kulturu, pravo. O čemu govorite? Voda se nosila Donijeli su nam preko akvadukti. otimačinu, krađu naših resursa, palili su naše gradove, urbicid, uništavali su naše kulturno nasljeđe od sjeverne Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Rumunije. To su bili sve naši narodi. To su prave ilirske zajednice. 168 godina ko Persija ili Paja. Tako je. Bila denovi konvojite so bogatstvo. Dakle, to su oni radili. I pošto smo bili brojniji, a uvijek ne razjedinjeni, sistematski su ubijali naše ljude. To je antički Rim, to je prava istina. A ne ova koju su nas učili u školama. A ko nam je to znanje donosio u škole? Rim, Beč, Berlin, London. Školovao je naše nastavnike, profesore istorije i oni pričaju njihovu verziju naše istorije. Mi moramo proučavati našu istoriju. Znači, I sad ćemo doći do Makedonije. Rim go veličat, a Aleksandar Makedonski go potisu. Barbarin, homoseksualec, gledajte, se potencira, žive somaši, така натаму. Najголемиот войсководец, значи не велат гради градови, спојува цивилизации, прави некои други. Значи најголемиот масакар, најголемиот војсководец, човек кој уништувал, кој прави Александар. За Рим све што се вели мед и млеко од уста, а за Александар Македонски... Odlično pitanje. Berlinski kongres 1878. prije 150 godina dao je 3 velike laži vezane za nas, za Balkan. Prvo, da smo mi potomci Slovena koji su u 7. vijeku došli sa Karpata. Mi smo ovdje starosjedioci. Mi smo ovdje desetine hiljada godina. Broj 2, druga laž. Albanci su potomci Ilira. Ne. Ilirske zajednice su od sjevera Italije, Hrvatske, Slovenije, Bosne, Makedonije, Bugarske itd. I broj 3, da je Aleksandar Makedonski širio grčku kulturu. Izmislili su naziv helenizam. Zašto je to netačno? Pođite na Google ili AI, pitajte kojim jezikom je govorio Aleksandar Makedonski, reći će vam grčki jezik ili B, dijalekt grčkog jezika. Netačno. Aleksandar je bio makedonski, on je bio na čelu makedonske države. Njegov otac Filip II. Makedonski je također govorio makedonski jezik. Svi Aleksandrovi generali makedonski jezik. Pola ih nije ni znalo grčki jezik. A da je grčki od prije 2500 godina bio najčešće korišten na istoku Mediterana. Aleksandar nije širio grčku kulturu. Kada je osvajao istok, u njegovoj vojsci od 40.000 ljudi, 30.000 Makedonaca, makedonski oficiri, 5.000 zarobljenih Grka iz Polisa, koji su bili pješadija, imao je još ljudi koje je plaćao, 40.000 ljudi. Dakle, Makedoncima je osvajao istok. Kada je u Babilonu premjestio svoj glavni grad, imao je ceremoniju jedanput, 1000 makedonskih oficira oženio za 1000 Perzijanki, želeći stvoriti novu naciju, jedan jezik, jednu kulturu, jednu religiju, društvo bez ratova. To je bio Aleksandar Makedonski. I na kraju da odgovorim na pitanje kojim jezikom je govorio. On to sam za sebe kaže. Demostenu svoje sam djetinjstvo proveo na sjeveru sa tribalima i ilirima. Tribali, današnja Srbija, Srbi, iliri, za njega su iliri bili od Drine na zapad, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, Slovenija. I on kaže, mi smo svi govorili isti jezik. Nova nauka, antropološka genetika nam kaže o našem porijeklu. Čak je to i Oxford, koji je prema nama uvijek bio podcjenjivački, rasistički, priznao. U Bosni 51% ilirskog, starodinarskog, starobalkanskog gena, 51%.
18% slavenskog, 13% tračanskog. U Makedoniji 21% ilirskog, 23% tračanskog i manji dio slavenskog. Dakle, mi svi, Slovenija, tako je, haplogrup. Dakle, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija imaju iste haplogrupe. Mi smo braća. Ovo što se dešavalo već 2 decenije sa Makedonijom, kada je Grčka nije dozvoljavala ulaz u elitnu grupu EU i imala je podršku svih drugih EU članica, morate se odreći imena svoje države. Sramota. Sjeverna Makedonija. Šta je sjeverna? Dakle, to je neka provincija sjeverno od prave Makedonije. Krivo. Makedonija današnja bila je 40% države Aleksandra Makedonskog, prave Makedonije. Ostatak sjever Albanije, sjever današnje Grčke, veći dio Bugarske. Dobro. Ali prije svega to je bila Makedonija. Dakle, odrekli ste se imena države, imena glavnog aerodroma, imena, odnosno svojih pisanja, svojih knjiga istorije. Grci vam to kontrolišu. Svoje zastave. Kod nas u parku Ravne 2, ovdje u srcu Bosne, mi imamo pravu makedonsku zastavu. A ko je kriv? Ne samo Makedonci, već i mi, i Bosanci, i Srbi, i Hrvati, jer smo ostavili vas, našu braću, na cjedilu. I to nam se dešava već 2000 godina. Kada su Rimljani upadali na sjever gore, Hrvatska, Srbija, napadali Histre, našu braću, napadali Liburne, napadali... Ove su drugi mislili u Bosni i Bugarskoj, ma neće to doći kod nas. Uvijek to dođe kod nas. Uvijek su nas osvajali, a mi smo ostajali razjedinjeni. Dobro, hapel grupi koji se kao Aleksandar Makedonski i kada današnjite Makedonci, koliko su... Iste haplogrupe. Današnji Makedonci imaju istu haplogrupu kao prije 2350 godina. Isti narod. Nije taj narod negdje otišao. On je ostao tu. Je to Osmanović. Ko govorimo za grčka ili helenska kultura... Jeste. To je drugo. Ili ko govorimo za Atina, govorimo za Sparta, govorimo za Teban, znači govorimo Korint. Tako je. Mi to ko govorimo za makedonska kultura, ne govorimo za Makedonija. Ne govorimo za Pela. Ni osvem Peli ne znajeme koji se drugi gradovi, nili. Kako može Sparta, Atina, Teba i svite drugi da se helenska kultura i se na 50 km odalečeni ili na 100 km jedna od druga, a Makedonija Pela ne znajem, osvem Pela ni jedan drug grad ne znajem. Bez znajem, ama ne je to izdignato na to nivo. Govorimo za makedonska vojska, ne govorimo za grčka vojska, govorimo za atinska vojska, govorimo za spartanska vojska. Dakle, Makedonija je imala svoju državu, Makedonija. Grčka nije imala svoju državu. Grčka je imala polise, neki od njih kao Atena, bili su veličanstveni. 250 prije 2000, tako je, prije 2500 godine, više od 200.000 ljudi. Bila je najveći grad na svijetu. Kultura, umjetnost, fidija, filozofi, to je neosporivo. Ali to je bio grad, polis. Sparta, Teba, Memfis, tako je Korint. Zapravo većina gradova, takozvane te grčke kulture, bile u Turskoj, u Anadoliji. Pa počeo od Homera prije 3000 godina. On je tamo iz Anadolije. Ali to su bili polisi, koje također treba cijeniti. A Makedonija je imala svoju državu. Trojanska vojna. Neli so si te tije raboti tamo, pa Helena. Da prihvatime neka to je jedna istorija, točan, bez razlika, so si te kontraverzije. Znači, se sobrali grčki pleminje gradovi, so stotici i ljadnici brodovi otišli tamo, neli Paris, Hektor i tako na tamo. Pa na osnovu nečega je ta priča ispričana. Troja nije bila tamo gdje se danas tvrdi u Turskoj, negdje jeste bila. Ne mislim da je bila kod nas, ta priča, pomenuo si tu Troju, kod nas u Hercegovini i tako dalje, ali tamo također imamo jako dugačku istoriju. Ja sam pomenuo Lepenski vir, Starčevo i Vinču, ali šta je došlo poslije? Prije 5000 godina mi imamo megalitnu kulturu. U Hrvatskoj Aserija, Varvarija, megalitne zidine sa ogromnim blokovima. U Bosni imamo Daurson, blokovi od 5, 8, 12 tona. U Crnoj Gori, kod Podgorice, mi imamo Meteon, megalitni zidovi. Što imamo u Makedoniji? Pa prve 2 astronomske observatorije u Europi su u Makedoniji. Dakle, imamo Cocev kamen i koje još? Kokin. Kokino, direktor muzeja u Kumanovu,
otkrio da je prije 5100 godina to bila astronomska observatorija i koga je prvi napao? Napali su ga arheolozi iz Makedonije. Pa nemoguće da smo mi imali ta astronomska znanja. I kako je moguće? A gi nemalo v Angliji ili v Germaniji ili gi nemalo... Tako je, jer mi mislimo da se sve moralo razviti negdje u Njemačkoj, u Engleskoj. Krivo. To su naša znanja. Mi moramo da cijenimo sva znanja, mi moramo da to istražujemo, a ne da slušamo strance koji će nam pisati našu istoriju. Велите има обред или церемонија 1000 офицери македонски на Александар Македонски и 1000 персиски девојки. Да се направи нова цивилизација. Да. И се вие ако го анализирате походот, па дури и во филмот Александар, нели, македонски, кој Холивуд го има снимено со сите можни употреби, грчки јазик, грчка и така натаму, меѓутоа суштината на походот е дека тоа што ги учел Аристотел или што ги учеле тие нивни професори, видат колку е тоа точно, па стига тамо до Индија, до Кина, па гледат кај е крај на светот и така натаму. Значи, поход кој е всушност испровоциран со знаење. Поради знаење направен поход. Значи, гледате една сосема друга. Па дори во книгите на Васил Тупурковски за Александар Македонски и за Филип Македонски се говори во еден сосема поинаков контекст, во тој контекст кој вие го кажувате. Зошто светската историја не го вреднува Александар Македонски како човек кој сакал да направи нова цивилизација. Тој главниот град е во Персија, значи Вавилон и така натаму, значи Персија, Ирак, нели тоа се тие Месопотамија и така натаму, кај што сега се водат овие војни во Персискиот залив. A zašto da mi očekujemo da nam neko iz Londona ili iz Beča kaže pravu ulogu Aleksandra? To mi moramo da otkrivamo. On je ipak naša krv. Poslije Aleksandra, njegovo se carstvo podijelilo na njegove generale. Ko je dobio Egipat? Ptolomej. Ptolomej je bio vrlo obrazovan čovjek, ne samo general. On je znao grčki i tako dalje, ali on je naša krv. I sad gledajte, Ptolomej, za njega istorija tvrdi da je on ustanovio grčke, odnosno rimsko-grčke faraone. To je posljedna faza faraonskog Egipta. Ma nije on bio Grk, on je bio naše krvi. Ptolomeidi, neli tako? Dakle, svih 14 vladara Ptolomejske dinastije, zaključno sa Kleopatrom VI, Kleopatrom, najljepšom ženom svijeta, je naša krv. Gledajte kako se minja ta svjetska istorija. Prava istorija je drugačija nego što nas uče. Jer drugi nam pišu tu istoriju. Jer nam kažu da je, između ostalog, Grčka stup zapadne civilizacije, koja uključuje Aleksandra po njima. Da je Rim stup zapadne civilizacije, da su srednjovjekovne zapadne evropske države stup zapadne civilizacije. Vidite kako se to sve mijenja. Pa rimsko pravo, pa starorimski, pa starogrčki, така натаму, znači nije tije. Pazite, oni su imali svoje dostignuće. I vo vreme na komunizmu, ние сме ги учили тие, нели, во гимназија. Tako je. Ali, oni su u prvi plan gurnuli svoja dostignuća. A gdje su krive stvari što su radi? Pa zar Rimljani svi su bili varvari? Oni su uništavali civilizacije, uništavali njihovo kulturno nasljeđe da bi rekli, eto, vi ste varvari, nemate ništa. Pa tako su radili sa našim ljudima na našim prostorima. Pa mi ovdje u parku imamo paviljon posvećen Batonu Dezidijatskom. Dezidijati, to je bila ilirska zajednica u Bosni. Za njega kažu, od 6. do 9. godine vodio je pobunu protiv Rima. Kao mala je to pobuna bila. Baton je imao 160.000 vojnika, od Slovenije do Bugarske i Makedonije. On je snabdjevao svoje trupe hranom iz Makedonije. Pazite, prije 2000 godina, bez telefona, bez interneta, bez komunikacija, na tako velikom prostoru, Rimljani su skupili vojsku od 200.000 legionara da se obračunaju s njim i jedva su pobjedili. Da je Baton pobjedio, Rim bi pao, ljudska istorija bi bila drugačija. A Batona predstavljaju kao malog, zdepastog, debelog, bradatog, sa toljagom u ruci, primitivnog. Čovjek je bio državnik. Mi smo mu digli spomenik ovdje kao državniku. On je povezao sve te naše narode. И добро, Османе Османагич. Jeste. Кога вие говорите за најголеми лаги во историјата, Tako je. на што точно мислите? Pa, prvo žele da nam predstave da smo mi sa vrlo kratkom istorijom od par hiljada godina. Prije smo bili primitivni, krivi. Или доселени? Ovdje kod nas to je posebna priča.
Za nas su 3 velike laži, kao što sam rekao. Kažu, mi smo došli u 7. vijeku kao Sloveni sa Karpata. Što znači, sve prije toga ne pripada nama. Krivo. Или како велат, не се најдени траги претходно, бидејќи сме мочварна територија и се губат, нели, овие što se izgradeni objekti. Megalitne civilizacije što su preživjele, Asirija, Vararija, Daorson, Observatorije del Vinča, Lepenski, to je sve naš čovjek. To nije Rim, to nije Ugarska, to nije Austrija, to nisu Germani, to nisu Osmanlije, to su naši ljudi, ne naši osvajači. Stoga ja se zalažem da naši ljudi istražuju našu prošlost. Zašto Slovenite, da rečeme, ne znam, Rusija i Ukrajinac, se slovenski narodi go prifakijat načinot na vojuvanje ili na vodnici na komuniciranje, što je rimski način ili amerikanski ili zapadan način, što bi se rekli. Rusите во својата историја, колку и да се милитантна нација, така натаму, вие тешко, освен Украина или тек на Втора светска војна, ќе видите дека Русија влегла во Западна Европа. Влегол Петар Велики, но влегол поради сосема некои други причини. И одеднаш во време на Путин начин во наводници на комуникација на руси и на украинци, еви украинците да направиле најголеми неправди кон русите. За војната се виновни едни, втори, трети, така натаму. Најмногу русите, најмногу Путин, меѓутоа бина кима ке се. Но зошто одбра таков начин на комуникација? To je strašno. Sam rat Rusija-Ukrajina, uvijek sam govorio, brato-ubilački rat. Pa Rusi i Ukrajinci su braća već 1000 godina. Pa Rusija je krenula iz Kijevske Rusije. To je strašno, ali očigledno da su pod pritiskom Zapada koji koriste Ukrajince protiv Rusija da ih oslabe i jedne i druge. To su naše 2 najbogatije slavenske nacije, Rusija i Ukrajina. 2 najbogatije. Po broju stanovnika 1. i 3. I oni se međusobno uništavaju sa zapadnim oružjem, sa zapadnim kreditima, a BlackRock kupuje najplodniju zemlju u Ukrajini. I to stalno tako rade, zavadi pa vladaj. To su nama radili, to sada rade na istoku strava. Александар Македонски влегол во Персија, Доналд Трамп не планира копнено да влезе во Персија, меѓутоа тоа количество на оружје, гранати кои се направи, кои се употребени, веројатно од една и од втора страна, меѓутоа употребени се тамо, тоа е стравично декадентно, уништувачко, значи оружје, тоа ќе требат генерации и генерации тоа да може да се еден Дубај со мали оштетувања или со мали тешко ќе може туристички да се опорави во наредните 10-15. Tako je. To je strašno što se radi. Pa gledaj, dok nas dvojica pričamo, svake 3 sekunde umire jedno dijete od neishranjenosti, od gladi. To je strašno. U svetu. Dakle, dok nas dvojica pričamo, umrlo je dijete u Nigeriji, u Lagosu, umrlo je dijete u Nigeru, umrlo je dijete u Južnom Sudanu, u Etiopiji, u Somaliji, u Džibutiju, u Jemenu, u Bangladešu. 10% od američkog vojnog budžeta, samo 10%, bi zauvijek iskorijenilo glad na ovoj planeti. Umjesto toga, šta je Trump uradio? A bila su velika očekivanja. Prvo je dao zeleno svjetlo Netanjahu, ratnom zločincu, da uništava Gazu, da ubija nedužne žene, djecu u 21. vijeku. Pa to je strava. U Libanu, u Siriji, u Iraku, sada u Iranu. Pa s kojim pravom oni to rade? Osmanović, teško je na lajk, na običan čovjek to da može da ga razbere. Znači, ajatolah od Homeini, znači ne Hamnej, Homeini, koji je početok na Iranska revolucija 79. godina, беше доживуван kao нов Махатма Ганди od intelektualните кругови во Франција, тамо некаде крајот на 70-те години. Па се носи во Иран. Па прави еден режим на ајатоласи, каде што најголема жртва иранскиот народ е на цивилизација. Вие погледнете на каква декаденција во цивилизацијска форма. Тие ќе измислат ракети, ќе направат оружје, ќе направат све, нели, да може да спротивстват, меѓутоа говорам како една цивилизацијска придобивка. Па имате цела една структура која се прави. Па се прави Ал-Каеда, па се прави, не знам, исламски, па се правени од западните служби. Да уништуват западни цели, за да мобилизират западна цивилизација и население, да се борат против исламот. Како? Што е суштината на тоа?
1949. godine formirana je organizacija u Americi 12 veličanstvenih direktori obavještajnih agencija, vojnih struktura, koji su rekli u narednih 100 godina imat ćemo 3 sukoba. Prvi sukob bit će istok i zapad. Izbilja, imali smo hladni rat, Varšavski pakt, NATO pakt. Sa Reaganom i sa Bushom Sovjetski savez gubi, raspada se Varšavski pakt i vjerojatno smo ti i ja očekivali da više nema potrebe za vojne saveze, za velike obavještajne agencije, za velike vojne budžete. Ulazimo u period mira. Trebali su naći neprijatelja. Дека нашата генерација веќе влегува во еден мирен период на живот, без тензии, без... Umjesto toga, 11. septembar, šta imamo? Stvoren je novi neprijatelj. Zapad i islam. To je bilo vrlo teško. Znate, imate 50 islamskih zemalja koje su toliko heterogene, tamo su kraljevi, sultani, emiri, socijalisti. Maroko, Najedanput su stvorili te terorističke grupe, u pravu su, finansirali su ih da naprave neprijatelja. To je bila druga faza koja je još 1949. godine najavljena. A treća faza, sukob zemljana i vanzemaljaca. To su tad prije 80 godina rekli. I najvjerojatnije će to i uraditi. Prema tome, samo sukobi, samo ratovi, samo nasilje i svaki put te elite izlaze bogatije, a ljudi osiromašeniji. Što je sramota. Kada pogledamo naše male zemlje, šta može mala Makedonija, ili mala Bosna, ili mala Srbija, šta oni mogu raditi sami? Ništa. Da li treba da se opredijele za, nekad su to bili blokovi, Varšavski pakt i NATO pakt. Danas to ili je zapad ili je istok. Ne mislim da je to rješenje. Mi možemo napadati Tita i komunizam i Jugoslaviju iz 100 razloga s pravom, ali jedna genijalna stvar, pokret nesvrstanih. Tito je sa Kwame Nkrumahom, sa Nasserom, sa Nehruom, sa Sukarnom napravio pokret nesvrstanih, ujedinio je male i srednje velike zemlje. I na jedan put Tito ode u Irak kod onog diktatora Huseina, vrati se kući, $1 milijarda ugovor. Ode u Libiju kod drugog diktatora, $0,5 milijarde. Ode u Indoneziju, Energoinvest, Energoprojektu dobiju ogromne poslove. Na jedan put mali kada se povežu, postanu snažni. Kada se Evropska unija raspadne, a raspašće se, u novoj arhitekturi Europe, prvo što moramo mi uraditi, mi, braća, moramo se povezati. Ne mora biti ista država, ali moramo se povezati. Prema tome, to treba biti naša budućnost. Strah. Kako se investira vo strah? После 11. септември, кога ќе видевте некој муслиман со брада, ви очекувавте дека ќе извади калашников, ќе извади оружје, ќе утепа пола улица. Во Виена, гледате, значи се инвестира во страв. Кои гледате овие филмови со вонземјани, со друга цивилизација, ќе дојдат тука, па ќе уништат, па американскиот председател се крие, па не знам, ќе се случи ова, па ќе летни тамо некој Дензел Вашингтон, некој глумец од Холивуд, па ќе нас спаси. Но во тоа инвестирање во страв. Тако. Значи, империи владеат со светот, инвестирајќи точно во страв. Sve filmovi koji dolaze iz Hollywooda ima neki razlog zašto. Danas više nema ljubavnih, romantičkih filmova, lijepih. Sve je nasilje. Sve je nasilje, ljudski život ne vrijedi ništa. Sve je postalo kao igra gdje se ljudi ubijaju. Tako da to su neke nove vrijednosti koje nam namještaju. Prethodno što беше, ne znam, Rambo, ne znam, Rocky, tamo morаше да има Руси, немаше Кинези, они се мали, никакви така натаму. Morаше да има некој Русин со кој се борат и така натаму. И пропадна тие филмови или тие серијали во моментот кога пропадна Советскиот сојуз, кога пропадна Варшавскиот пакт. Вие точно гледате како тоа нешто расте, нешто пропаѓа, нешто прави, а ние живееме во една манипулација. Гледате, вие ова што правите тука, без разлика дали луѓето верувате или не веруваат, вие се дошли од Америка, сте имале кариера, сте продали, сте направиле тука, сте инвестирале. Колку пари имате инвестирано, например, тука? Колико новац сте ту инвестирали? Ja? Da. Pa svu moju šteđevinu. Evo mi se nalazimo u parku Ravne 2, pazite, 100.000 kvadratnih metara, pa ako prodate za 5 maraka, 10 i 20 maraka, pa puta to vam je već 1.000.000.
Onda 10 godina ulaganja, to su milioni i milioni. Ali to je privatni kapital bez državne. Vi imate 50 hektari otprilike koliko što može Pa 10 hektara je ovdje, plus još nekoliko hektara na drugim lokacijama. Tako da smo napravili svoj distrikt bosanskih piramida. I napravili smo jednu predivnu priču. Naša zastava u parku ima samo 3 riječi. Love, peace, freedom. Ljubav, mir i sloboda. Ovaj naš projekt je prije 20 godina krenuo kao arheološki projekt, iskopavanja. Dokazujemo, imamo blokove, imamo tunele. Pa nauka, pa ljekoviti aspekt, pa energetski aspekt, pa duhovni, kultura, festivali, koncerti, sport, rekreacija, s Novakom, teniski tereni, nutricionizam, šta jedemo, šta pijemo, skroz drugačiji koncept života. Šta nas danas uče za nove zapadne vrijednosti? Dobro. Kažu, budućnost je transhumanizam, dakle da izgubimo humanu. Budućnost digitalni novac, kad više nemamo keša, nemamo slobode. Budućnost je GMO smeće, ne hrana nego smeće. Budućnost je face recognition, kao nema više okupljanja, kontrolisat će nas 24 sata. Budućnost je pedofilija, više neće biti krivično djelo, da bi mogli da nastave sa Epsteinovim aktivnostima. Mi kažemo ovdje, to nije naša budućnost. Budućnost čovečanstva je u saradnji nas, normalnih, dobronamjernih ljudi i u harmoniji sa prirodom. Spomnavte Josip Broz Tito. Pa vi evo Bosna ste kazneti v navodnici pоради Tito. Bili kako Bosna i Jugoslavija evo malo, ako se raspadne голема Jugoslavija ne može da opstani kako primer mala Jugoslavija. I секојаш кога каже во Македонија дека ние го почитуваме Јосип Броз Тито, ја продолжуваме Титовата политика, знаат дека нешто лошо ќе се случи, дека ќе не уценат со едно или со второ. Значи, еден модел мораше да биде уништен за разлика, да речеме, од моделот во Индија, кој всушност го баштини тој модел на неврзаните. Сега е баланс помеѓу Русија, помеѓу Америка, во војната во Иран, клучна некоја улога и така натаму и така натаму. Врши притисок врз Пакистан да не дава нуклеарно оружје поради стравот нели од Индија и така натаму. Преку талибаните нели го притиска Пакистан. Што рече дека тоа не е лош модел. Туку ние бевме казнувани да не веруваме во тој модел на функционирање. Nažalost, na Jugoslaviju su vršili pritisci izvana, jer mi znamo da je CIA plaćala svoje agente koji su plaćali urednike tadašnjih novina u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu da pišu jedni protiv drugih i da se razvija nacionalizam. I iznutra su dolazili pritisci tih nacionalističkih snaga. Jedna lijepa zemlja se raspala. Razlike postoje, pazite, imamo različite nacije. Imamo različite religije, ali to ne treba posmatrati kao nešto što treba da nas razdvaja, već kao bogatstvo. Jer kad su već dolazili različiti osvajači, dolazili su Osmanlije, dolazili su Vatikan, dolazili su iz Grčke, donosili su nove religije. Mi to trebamo posmatrati kao nešto pozitivno, jer to treba posmatrati zbilja kao raznovrsnost. Umjesto toga, to je uvijek korišteno da nas razdvaja i da koristi kao motiv za sukobe. I nažalost, većina ljudi padne na to jer sluša medije koji iz dana u dan pričaju te stvari. Jugoslavija se raspala, Bosna se skoro raspala, ali Bosna i Hercegovina još uvijek živi. I ona može biti to jezgro koje će ponovo vratiti saradnju između naših naroda. Dobro. Во кој цивилизации верувате, не знам, еве Индија, Кина, тие си имаат некоја своја траекторија. Не отстапуваат, да речеме. Русите влегува во некоја нова фаза. Сами не знаат што се или остана да функционират, значи не се Толстој, значи не се, не знам, Чехов, не се, туку се, што ја знам, Иван Грозни, да речеме, прифатија тој еден начин на функционирање, но Индија и Кина се посебно интересни civilizaciji, filozofiji na život i na funkcioniranje. Tako je, to su zemlje koje imaju veliki broj nacija, imaju različite religije. Postoje i druge nacije, postoje recimo Malezija, država Malezija koja također ima različite religije tu, Indonezija također, ali opet to sve zavisi od politike. Ako u politici imate diktatore, oni obično diktiraju koja će biti dominantna, koje će biti skroz gurnute u zapećak.
Ja sam uvijek za saradnju, za harmoniju, za isticanje onog što nas veže. Naši narodi ovdje ipak imaju isti jezik. Prije 2500 godina govorio se isti jezik od sjevera Italije do Crnoga mora. Istu kulturu, istu tradiciju, istu istoriju. Znate, mi se smijemo istim stvarima. Mi plačemo zbog istih stvari. Mi u Bosni, u Makedoniji, u Srbiji. Илирското движење или Tako je. почетокот на југословенската идеја всушност беше цивилизацијска идеја. Tako je. Но Civilizacijska, kako da ne. Значи никој не ја наметнуваше. Tako je. Значи тоа беше Pa, некој околу Kad je završio Prvi svjetski rat, s jedne strane vi ste imali Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu. Pod Austro-Ugarskom su napali na Srbiju, na Crnu Goru. Ali bez obzira na te sukobe, 1918. kada se javila mogućnost da se formira zajednička država, u narodu je ona prihvaćena. U narodu, jer ljudi znaju da smo mi međusobno braća. Ja kad pogledam zadnjih par stotina godina, ili čak i zadnje 2000, stalno nas zatvaraju u male provincije, male državice, huškaju jedne protiv drugih, naoružavaju jedne protiv drugih, a onda mi činimo sami sebi strašne zločine. Prije 150 godina, kada su Bosnu na Berlinskom kongresu dali Austro-Ugarskoj, zamislite, dali Bosnu, dali naše planine, jezera, rijeke, ljude, domaćinstva, stoku, dali Austro-Ugarskoj. Ko ima pravo? Koja je to Britanija ili Njemačka, odnosno Pruska tada, Francuska, da daju Bosnu Austro-Ugarskoj? Austrijanci su mislili da će se ušetati u Sarajevo. Ljudi koji su živjeli dominantno ovdje, muslimani, pravoslavci, rekli su ne želimo nove osvajače. Digli su oružje protiv Beča. Šta je Beč uradio? Nije poslao austrijske i njemačke vojnike. Poslao je hrvatsku vojsku, slovenačke vojnike, češke i slovačke, braća protiv braće. Balkanski ratovi, braća protiv braće. Prvi svjetski rat, drugi svjetski, 90. godine. Mi stalno ratujemo jedne protiv drugih i mi mislimo da smo mi neprijatelji jedni drugima. A oni treći iza scene se smiju, jer kako mi padamo, tako oni rastu. Vrijeme je da ta spirala nasilja stane. Ne možemo svojoj djeci ostavljati u amanet, kako mi kažemo, u ostavštinu, to nasilje i mržnju. Ne možemo mi imati redove kamiona na hrvatskoj-srpskoj granici koja je kilometrima i kilometra daleko. Mi moramo sarađivati, mi moramo reći stop nasilju. Да се влези од Србија во Хрватска, бевме на снимање во Хрватска, чекавме 4,5 часа. Плюс сата карнет за опремата, тоа се повеќе од 5 сата, 6 сати. За да се помини граница помеѓу две држави кои живееле во една заедничка држава до пред 30 и нешто години. Рековте, сте разочарени и вие и пола свет од Доналд Трамп. Знаете, ве разочарува некој во кој сте верувале. Што ве натерало да верувате? Да речеме дека токму тој може да го смени. Njegov prvi mandat nije bio loš. On nije započinjao ratove. To je vrlo važno. U drugom mandatu on je ubacio Bobija Kennedy Jr. kao ministra zdravlja. Vrlo važno. Jer smo izašli iz jednog perioda projekta COVID, gdje je na vlasti bio ljevičarski fašizam od zapadne Europe do Amerike. Tako da je to bila dobra promjena. Izbilja Bobby Kennedy je jedini njegov ministar ili državni sekretar koji je prošao testove. Jedini. Jer je odlučio se borba protiv flora, borba protiv eksperimentalnih farmaceutskih proizvoda koje nisu prošli naučna testiranja, ako se zovu vakcine. Prema tome, on je dalje ostao principijelan. Svi ostali, potpuna vjernost i lojalnost Trumpu, koji je nepredvidiv, od kog sam ja očekivao da će se boriti protiv duboke države, od kog sam ja očekivao da će ukinuti Fed, dakle privatnu centralnu banku, da će dati štampanje novca Ministarstvu financija. To nije uradio jer se prepao, da li za svoj život, da li zbog finansiranja i tako dalje. I umjesto toga u potpunosti je išao krupnom kapitalu. Zbog toga razočarenja. Gledajte, Kennedy razgovaraše za nov način ishrana. Tako je. За ispravljanje na šekeri, za ispravljanje na neko mnogo druge работи, протеини. Tako je. И така далje, здрави протеини, Zdrava ishrana. Здрава исхрана, здраво месо и така натаму и така натаму. Јас очекував дека тоа наопачка ќе сврти целата
zdravstvena industrija, farmaceutska industrija, tako na tomu i tako na tomu. Verujete vi o to što ovo govori Kennedy? On dobro govori, ali to je sistem koji funkcioniše decenijama. Ko je jači od njega? To nije lako. Ko je jači od Pazite, njega? FDA, ta državna agencija, to je sve korumpirano, potplaćeno. Dakle, ljudi iz vlade dođu ovde, rade u interesu velikih korporacija, rade u interesu farmaceutskog lobija, rade u interesu velikih proizvođača hrane koja više nije hrana, dodavanjem aditiva koji su kancerogeni. Oni izazivaju bolest, oni svi sarađuju međusobno. Razbole ljude, odlaze u farmaceutsku industriju. Farmaciji nije interes da izliječi čovjeka. Mi ako smo zdravi ili ako smo mrtvi, mi nismo dobri za farmaceutski lobij. Mi moramo biti bolesni čitav život. Malo zdravi, malo bolesni. Da nas čitav život hrane svojim tabletama, da čitav život idemo u bolnice. Dakle, to oni žele. Nije njemu lako, ali, pazite, on nema snagu da, recimo, nametne gradovima. Gradovi odlučuju da li će u vodu stavljati flor ili ne. U 1/3 Americe flor, koji je najgori otrov, koji je prije 50 godina bio otrov za pacove, kažu, flor je dobar, štiti zubnu caklinu. O čemu govorite? Flor prvo izaziva zubne bolesti, ali najmanje zato. On zatvara pinalnu žlijezdu koja je naš prozor u duhovnost. Izaziva nervne poremećaje. Hlor, otrov. Mi čitav život pijemo otrov. Dakle, on je protiv tih otrova. On može dati sugestiju, preporuku gradovima da ukinu flor i tako. On može dati sugestiju da se u školama poštuje drugačiji jelovnik. I to je dobro što je počeo da radi. Ali on mora imati oko sebe ne 10, već 1000 ljudi na svim mjestima da bi promijenio sistem. On je započeo, i to je dobro, ali koliko će uspjeti, zavisi. V suštnost mislite da Trump iskoristi jedan alternativen koncept. Далеко речем Америка повторно биде најголема мага или така натаму, за да дојде на власт, прито не верувајќи во тој концепт? Nažalost, on ne poštuje ono što je on govorio. S jedne strane, on je pokušao da zaštiti američke radnike, osobito u prvom mandatu. I to je djelomično uspio. On je došao na vlast jer su za njega glasali radnici koji su uvijek glasali za Demokratsku partiju. Ovaj put radnici su u njemu vidjeli spas i on je djelomično zaštitio američku industriju. Ja sam bio tamo, ja znam šta to znači, jer u Americi je bio trend od 90. godina da sve ide u Kinu. Kompletna proizvodnja, manufacturing, otišlo je sve u Kinu. Dakle, on je počeo da vraća američke firme na američko tlo. Dakle, to mogu da vidim, da shvatim zašto je radio, ali onda je carine umjesto zaštite američke industrije počeo da koristi isključivo kao sredstvo pritiska. Za Pa ne možete tako, da za kaznu. Vas 20%, 50%, 100%. Pa, mislim, to unosi nemir u međunarodne trgovačke odnose. Tako da, kaže, žao me što je do toga došlo, ali vlada prije njega u Americi, Bože sačuvaj, kontrola, dominacija, potpuna, digitalni novac, to je bilo još gore. Gospodin Osmanović, Novak Đoković dođe nekoliko pati ke vas тука. 7 puta. Велите имате куќа направено за него, до вашата, кај што живее. Имавте медитација тука во близината кај што го снимам интервјуто. Што му помогнавте, например, на Новак? Еве, тој практицира алтернативен начин на исхрана, алтернативен начин на живот. После последната средба тука кај вас беше на кебапчиња во кебапчилница Желјо, што ќе рече дека може повторно прифати некој конвенционален начин на Pa ja bih rekao, Novak je prije svega jedan vrlo inteligentan čovjek. Novak Đoković ne samo da je najbolji teniser svih vremena, možda i najbolji sportista svijeta svih vremena, što je velika stvar, naš čovjek. On jako puno čita, jako puno razmišlja, njemu dan počinje sa meditacijom. On nema alternativni način ishrane i života, on ima pravi način. Ako vi jedete dobru hranu, zdravu hranu, pa to je onda zdravo, nije to alternativno. Ako se kroz duhovnost njegovu, dakle, šta je meditacija? Meditacija je opuštanje. Dakle, zaboravite na stres kojim ste dnevno okruženi. Uđete u vlastiti unutrašnji kosmos, pa to može samo pomoći zdravstveno vašem organizmu, mentalno, emotivno i duhovno. Pošto ga ja znam i kao čovjek, on je sjajan čovjek, stvarno, normalan čovjek, može se s njim lijepo pričati, pristupačan je.
Na terenu je nešto drugo. Na terenu je borba i tamo su jako visoke emocije i tako dalje. Šta mu pomaže? On je svjestan da je energija tunela. Kad sam govorio malo prije, rekao sam nema loših zračenja, ali imamo dobre energije. Najbolja frekvencija elektromagnetizma, Schumannova rezonansa, negativni ioni koji su blagotvorni, čisto organizam od virusa, bakterija, gljivica i daju vam dodatnu energiju. Kada imate dva igrača koji su na istom nivou, onaj koji ima malo više energije i malo jači mentalno, on će pobijediti. A Novak tako pobjeđuje već dugi niz godina. A u pravu ste, kada je dolazio ovdje, bio je malo u krizi prije toga, najedanput nakon posjeta tunelima, kada je bio izložen energijna piramida, napokon je počeo da pravi ponovo sjajne rezultate. Jednu godinu je bio četiri finala Grand Slama, 3 je osvojio. Dakle, ovo kao da mu je bio dodatni boost. Tako da on jako cijeni ovaj prostor za koji je rekao da je to kuća njegove duše. Bio je na mnogim energetskim mjestima, ali ovo je najjače na kom je bio. Prema tome on jako cijeni ovo jer je čovjek koji može da da jednu objektivnu ocjenu. Ние кодовме тука, сакаме да разговараме за убави работи, бидејќи на народот му е преку глава од политика и од лоши работи. Но сепак сте вие човек кој има алтернативен начин на размислување и на гледање на работите. Таму имате еден Израел доле на Блискиот Исток, кој има исто поминато низ сериозни премрежја. Историски, човечки, холокауст и така натаму. Имате еден палестински народ. Имате сега вама доле Ирак, Иран, па Сирија која се случува, колевка на цивилизација Блискиот Исток и така натаму. Веројатно најголемите религиозни на христијанството се наоѓаат таму, на јудизмот се наоѓаат таму. Сунити, шиити, како тоа ќе се разреши? Pa pravu ste. To je vrlo kompleksno područje od velikog utjecaja na čovječanstvo. Ja sam nekada vodio grupe u Izrael, u Jordan, u Palestinu, tako da pomalo znam te ljude. Imam tamo prijatelja i u Izraelu, i na palestinskoj strani, i na jordanskoj strani. Obišao sam sve ostale arapske zemlje, Saudijskog poluostrva i tako. Ja uvijek gledam na te razlike kao na raznovrsnost, kao na mogućnost da jedni drugom dopunjavaju, umjesto da to koriste za ratovanje. Pa gledajte, i Jevreji i Arapi imaju isto porijeklo. I to je strašno da postoji takva mržnja, nažalost postoji. Kada bih vodio grupe iz Jerusalema na palestinsku stranu, u Jerihon ili u Betlehem, kada vidite onaj zid od 10 metara, a na vrhu bodljikavu žicu, kad postanete svjesni da ulazite u najveći zatvor na otvorenom na svijetu, to je strašno. To srce vas boli. A u Izraelu su bili ponosni što imaju taj zid, što su ga digli, rekli su smanjili su za toliko posto broj terorističkih dijela i tako. Budućnost čovečanstva mora biti u miru i saradnji, ne u sukobu. Gospodine Osmanagić, ko bi bil živ Tesla, со помош на ова ваша пирамида би можел да комуницира со некој друг свет? Naravno da bi. Pazite, Tesla je fino rekao, ako želite da spoznate tajne kosmosa, morate ih posmatrati kroz energiju, frekvencije, vibracije. Naš projekat u Bosni, Bosanskih piramida, nije arheološki projekat. On je tačno što je Tesla rekao, energija. Piramide pojačavaju energiju prostora, kreirajući vrlo specifične, mjerljive frekvencije koje utiču na našu vibraciju. Što više vibriramo, mi postajemo bolji, duhovniji. Niska vibracija, vibracija nasilja. Дојка не почнавте да го истражувате ова, во што вие верувавте, да речеме? Сте гледале филмови за пирамиди, за фараони и така натаму и така натаму. И кога кај вас се случува тој клик, да речете, види овие планини, кои се во конусна форма, може би се пирамиди, и сте решили и животот, и парите, и се да вложите во тоа? Pa ja već 40 godina istražujem piramide i megalitne lokacije širom svijeta. Nakon 20 godina istraživanja prvi put sam došao ovdje u Visoko da posjetim lokalni muzej.
A onda sam vidio ovo uzvišenje, prekriveno zemljom vegetacijom, ali pravilne geometrije. 4 trouglaste strane, 4 brida. Kompas je pokazao orijentaciju istok, zapad, sjever, jug. Tako sam znao da je riječ o vještačkoj konstrukciji. Ali sam prethodno 20 godina učio na piramidama Maja, piramidama u Kini, u Peru, u Boliviji. Kao da me neka nevidljiva ruka vodila iz lokacije na lokaciju, pripremajući me za ovo otkriće. I onda je ono došlo i bio sam svjestan da je to globalno važno, preselio sam se ovdje i posvetio čitav život ovom projektu. Vidite, nisu ono za Maite, upotrebujemo floskula izgubena, iščeznata civilizacija. Maite i Atlantida, neli? I to se koristi u crtani romani, mitovi, govorim za Atlantide i tako na tomu. A kamajte se dokumentarni filmovi snimeni na tema iščeznata civilizacija, što ne li odgovara na ono što na početku kažujete na ciklusi, kaj što čovještvo zadojga do drevna visina pagi i tako na tom. Što ovo piramidite, naprimjer, na Majite možete da najte? Upravu ste, u 10. vijeku svi gradovi Maja su napušteni. U Gvatemali, u Meksiku, u Hondurasu. Piramide i hramovi koji su građeni, zaustavljena je gradnja. Kao da je 95% ljudi jednostavno nestalo iz tih gradova. Da li su negdje otišli, da li su promijenili dimenziju, da li ih je neko pokupio. Istoričari kažu, pa dolazilo je do suša, do sukoba. Krivo. Maje su živjeli u različitim klimatskim područjima. Neki su bili uz rijeke, jezera, mora. Suše tu nisu igrali veliku ulogu. Da li su bili ratovi? Krivo. Maje nikada nisu imali, kao mi, primitivna civilizacija, svjetske ratove. Oni su imali sukob koji je trajao 1 dan između 2 naselja i to je bilo sve. Dakle, zvanična objašnjenja padaju u vodu. Oni su zbilja misteriozno nestali. 200 godina tu niko nije živio. Onda su došli domoroci plemena sa sjevera Meksika, ulazili u pojedine gradove. Kad su došli Španci u 16. vijeku, našli su ta plemena. Pitali su, ko je pravio ove gradove? Ne znamo. Šta piše na ovim hieroglifima Maja? Ne znamo. Ti ljudi koji ne znaju, za njih kažu da su danas Maje. Najsiromašniji ljudi u Meksiku i Gvatemali, krivo. To nisu Maje. Mi zbilja imamo diskontinuitet znanja između pravih Maja i ovoga što je danas riječ. Ime dupki vo znanje to naše što je. Ime dupki vo objasnuvanje to da vrzime kraj so kraj ili kraj početak. Tako, pa gledajte. Ne samo na Majite, generalno. Maje, sad ću reći ovo za Maje. Maje su imale svoje pismo. Imale su 800 simbola. Samo 200 simbola je djelomično dešifrirano. Za 600 mi ne znamo značenja. Dakle, da su bile prave Maje, znali bi značenja. Ne znamo značenja. Mi ne znamo o čemu su oni pisali. To je bilo vrlo razvijeno pismo. To je bilo simbolično pismo, slikovno pismo. Neke od tih simbola kada su van ove planete, predstavljaju likove koji nisu zemaljski likovi i tako dalje. Dakle, tu su još uvijek neke tajne. Što se tiče njihovih gradova, njihovih piramida, tehnologija koju su to pravili, mi nemamo odgovora za to. Vi kad se popnete na vrh piramide, recimo u Gvatemali, u Tikalu, zove ga hram crnog jaguara. Piramidalni hram, ogroman. S druge strane, 200 metra daleko je drugi hram. Kad ste na vrhu ovog hrama, govorite normalnim jezikom, normalnim tonom. Vas čuje osoba na vrhu drugog hrama. Ona ispod vas ne čuje. Kako je to moguće? Oni su imali šupljine u kamenu koji su bili rezonatori, pojačivači zvuka. Vrlo napredna znanja. Kada se penjete na piramidu Maja Kukulkan u Čičenici, vi se penjete, čujete eho, ali to nije eho vaših koraka, to je jedan vrlo visoki ton. Pa se govori da je taj ton u stvari imitacija zvuka svete ptice Kvecal. I kada smo snimili frekvenciju ptice Kvecal, ona je između 800 i 1000 Hz. Kada hodate po tim stepenicama, 2 dimenzije utiču na frekvenciju. Širina stepenica i visina. Širina, one su jako uske, jer su Maje bile 1,5 m. Imale su male noge. I to je objašnjivo. Ali je visina stepenica 3 puta viša nego što biste očekivali. Zašto?
da biste dobili frekvenciju od 1000 Hz. Širina 800 Hz, visina 1000. Dakle, Maje su napravile arhitektonski te piramide da proizvode zvuk ptice kvecal. Zašto? Ptica kvecal je za njih bila sveta ptica koju su prizivali polubogove, prave Maje koji su došli sa druge planete i naučili ih znanjima. Hoću da kažem, mnoštvo misterija i u svijetu Maja. Koji ги знае тајните? Има ли некој ко зна тајне? Ватикан. Видите, во изминатите 10 века, посебно последните 50 или 100 години, мистични друштва, масони, длабока, тајна држава, стари италијански семејства, прва, втора крстоносна војна, па пари кои се пренесуват вамо знаења, па еден калифат, па втор калифат, па цивилизации кои се исчезнати така натаму. Не може нешто да не остане. Па не знам, се раскажат милион приказни архива на Ватикан, архива, не знам, на КГБ, архива на МИ6 и така натаму. Тајните служби очигледно знаат многу информации. Гледате, една дузина на припадници на тај служби да го напиша книги, учебници, истории и така натаму. Што ке рече дека... Pa, sami ste odgovorili. Svaki od njih ima dio znanja. Vatikan ima svoju arhivu, ima svoju tajnu arhivu. Imate broj telefona za njihovu arhivu i za tajnu arhivu. Ja sam se obratio tajnu arhivu i rekao sam, slušajte, mene interesuju bosanske piramide, možete mi dati informacije? Ne možemo, nema i tako dalje. Dakle, imaju. Ali da li neko ima sva ta znanja? Pa nema. Američke obavještajne službe imaju dosta njih. Imaju dosta znanja u pogledu drugih civilizacija koje su bile i koje su i danas prisutne na našoj planeti. Prema tome, dijelovi znanja se nalaze svuda rasparčani. Ali čovjek kao takav, ako misli da je rješenje u fizičkom svijetu, u fizičkim čulima u mozgu, u krivu je. Rješenje je u duhovnom aspektu. A kaša, u momentu kad razvijemo duhovna čula, imat ćemo pristup svim tim znanjima. Сванајич, последно прашање, што мислите ке се случува во светот? Ние сме обседнати со војни, со конфликти, со која држава е посилна, па Кина е силна. И кога Кина влегува во еден процес на старење на населењето, па на финансиски проблеми, па хипотекарни кризи и така натаму, и се троши полека и тој кинески модел. Па Индија излегува оценка, па 1,4, 1,5 милиарди. Веројатно едно енглеско образование, едно британско образование на кое тие додаваат, па не знам, шах во училиштата, па ви Анант светски првак, па сега најголем дел од менаџерите на овие големи компании се индуси, па Индус премиер на Велика Британија. Тоа е една нација во експанзија, една цивилизација во експанзија. Гледаме што се случува во Америка. Европска унија која заеднички собрано се уште е формално правно најмокна економска во однос на сите овие останати, но во една криза, во една сериозна криза, енергетска, интелектуална, формална и така натаму. И за жал се почесто се јавуваат луѓе кои велат дека ова анархија која ни се случува, всушност покажува дека ние треба да имаме мали диктатори. Мали, не многу, мали авторитарни. Ние на економски факултет во Скопје, не знам, крајот на 80-те години учевме на филозофија дека мек авторитаризам, овие азиски, полуазиски држави, овозможува на еден краток рок, 5, 10, 15 години, сериозни економски резултати, подоцна се соочуваат со одредени политички проблеми и се случува крах на целиот систем. Каде оди светот според вас? Dakle, posmatramo kroz dva nivoa. Geostrateški, geopolitički, o kome vi govorite. Tu dolazi do velikih promjena. Imate zbilja Kinu, koja iz pozadine, sad je druga zemlja, postaće sigurno prva zemlja svijeta. I ta smjena na prijestolju, pad Amerike od najmoćnije države na drugo mjesto će proći uz veliku buku. Ta buka je počela. Oni misle da će naškoditi Kini time što su uzeli Venezuelu, jer su Kinezi uložili desetine milijardi dolara u naftnu industriju, što sada napadaju na Iran, gdje je Kina uložila desetine milijardi, onemogućavaju puteve, ali sutra, kad Kina uzme Tajvan, a uzet će ga vojno, Amerika će dobiti takav udaras po nosu da će shvatiti da je postala broj 2.
Zapadna Europa je pokazala svoju ranjivost, vojnu, ekonomsku, financijsku, energetsku. Svijet postaje multipolaran polovo. Kina je broj 1, Amerika broj 2, Rusija zbog nuklearnog naoružanja, ona je tu prisutna i kroz BRICS i tako dalje. Ali to je na tom globalnom nivou. Šta je bitno za nas, obične, normalne ljude? Za nas je bitno da izađemo iz ovog svijeta poslušnosti, da postanemo slobodna bića, da shvatimo da imamo svoju duhovnost. Znate, tokom COVID-a, ljudi koji su slobodno razmišljali, koji su željeli donijeti odluke o sebi, da li će primiti taj eksperimentalni pripravak, farmaceutski ili ne, oni su govorili, pa šta ja mogu sam protiv sistema? Možemo protiv sistema. Svako od nas je kao jedna svijeća. Kada zapalimo svijeću, ovdje više neće biti mraka u ovom uglu. Kad nas 10 zapalimo svijeću, ova će prostorija biti osvjetljena. Kada 50.000 i 5 milijardi ljudi zapali svoje unutrašnje, duševne svijeće, mi ćemo rastirati mrak na ovoj planeti. Politika više neće upravljati nama, jer mi ćemo reći političari su irelevantni, nebitni. Kada oni to shvate, svijet ćemo promijeniti. Gospodin Osmanagić, posle korona кризата, луѓето рекоа, видите, може да се случи уште еднаш. Може да се случи уште два пати да не затвора дома. И ние ајде да го искористиме моментумот дека не сме затворени, да почнеме да шетаме. Значи, не излекува поука дека треба да сменат нешто во начин на живот, да ги прошират хоризонтите, да стекнат нови знаења, да не се плашат, туку рекоа, многу малку шетавме пред короната. Ајде да почнеме сега да шетаме повеќе. И ако вие ги читате медиумите, не знам, или реакциите на социјалните мрежи, значи е многу поголема исплашеноста дека ќе нема керозин, отколку дека ќе поскапи бензин, или дека ќе нема бензин. Ако нема бензин, ќе се дома. Ама ако нема керозин, нема овие ефтини летови, што се, не знам, кај што може за 50 евра додат во Шпанија, или не знам, за 50 евра додат било на која дестинација. Што ќе рече дека ние не излековме поука. Ние сметавме дека сме биле малку меркантилни, дека малку сме биле хедонисти, малку сме уживали во животот, дека треба сега да уживаме без нешто друго да правиме. Така што парагата ми се чини дека не сме разбрале доволно добро. Mi moramo voditi računa o sebi, tako je, o svom standardu. Znaš, kad smo živjeli u socijalizmu, čuli smo one svoje starije, kad ja odem u penziju, ja ću putovati, ja ću ovo, ljudi dođu u penziju, razbole se, umru, nema ništa od toga. Dakle, mi moramo živjeti život sadržajno. Koliko možemo? Mi možemo uživati u malim stvarima. I još jedna stvar. Znaš, kad sam bio mlađi, kad sam pisao svoju prvu knjigu, 20-22 godine, gledao sam svijet, NATO pakt, Varšavski pakt, hladni rad, ne možeš putovati, problemi, treći svijet, siromaštvo. Ja sam mislio, kad napišem knjigu, ja ću promijeniti svijet. Napisao sam knjigu, izdao, svijet nije bilo briga za moju knjigu. Onda sam shvatio da umjesto da ja govorim svijetu šta treba da se radi, trebamo raditi samo jednu stvar. Trebam promijeniti sebe. Kad sebe iznutra promijenite, kad vi postanete duhovno i mentalno jaki, kada počnete da govorite iskreno, vi onda utičete na druge ljude. Prema tome, ključ promjene promijeniti sebe. И добро, ко после ова емисија македонци ќе дојдат тука во Високо, гледајќи емисијата, слушајќи ве вас, кои нели многу оптимистички, многу корисни работи. Кажавте многу работи кои може тука да очекуваат фреквенции и така натаму, ионизирачко зрачење. Што може да очекува тука? Prvo, očekivat će jedno gostoprimstvo naših poslanaca ovdje, naših vodiča koji će ih lijepo primiti. Drugo, imamo nekoliko lokacija za posjetiti. Najveću, najstariju piramidu na svijetu, Bosansku piramidu Sunca. Jedan divan tumulus divne energije za opustice, za meditaciju. Tunele koji imaju svoj energetski, ljekoviti i duhovni aspekt. Uđu unutra sat vremena, opuste se. Nekoliko puta uđu, vide promjene na sebi. Imamo najljepši park ovdje na jugu Europe koji pokazuje da snaga vizije, snaga volontera može da mijenja okolinu, a bez državnog novca. Prema tome,
Ovo će sresti ljude iz čitavog svijeta, osobito naše ljude od Slovenije, do Hrvatske, Srbije, Bosne i vratit će im optimizam u život. И вие што очекувате? Ке може ли војната се заврши во Перскиот залив? Значи, светот, Украина, па Иран, видите, се уморија луѓето. Šaljimo dobru energiju da hoće, ratovi ne traju vječno, vrijeme da se završi rusko-ukrajinski rat, iscrpio je obje zemlje jako. Vrijeme je da Iran ipak pristane na određene uslove, a da Amerika shvati da se oružjem ne treba rješavati, da bude malo manje zavisna od Izraela, koji bi htio da sve uništi u svojoj okolici, da budu jedina sila. Nadajmo se da će razum prevladati i da će drugi državnici utjecati na ove sile da se zaključi mir. Може ли кратко објашнење? Шиити, сунити и евреи живееле со генерации тамо, а сега се убиват. Што е конфликтот, што е разликата помеѓу нив? Svaki novi rat nosi razaranja, nosi zločine i nosi još veći razdor i još veću udaljenost među njima. Nažalost, morat ćemo čekati barem jednu generaciju da prođe, da bi se te razlike malo smanjile, da bi ta mržnja koja je međusobna se polako utihnula. Na tome nadajmo se da će biti manje sukoba. Една крстоносна војна, втора крстоносна војна, па враќање на крстоносците тамо од Ерусалим, по останување тука на Балкански полуостров и така натаму. Очигледно дека тоа свето место, како Ерусалим, па Алакса, па не знам сите овие споменици, кријат некоја значење, некоја енергија. Nažalost, oni imaju različite ciljeve, znate, Islam i Jevreji drugačije gledaju i tako na Alaksu, odnosno na to područje prvog, kasnije drugog hrama i različiti ciljevi, različiti interesi dovodit će možda i do novih sukoba, ali ja bih rekao da tu prije svega obični, normalni ljudi treba da daju svoj pečat. Isto kao i kod nas. Normalni, dobronamjerni ljudi od Skoplja pa gore do Ljubljane, Sofije, Bugari su naša braća. Meni je žao što dolaze do ovih svih sukoba i sukoba interesa. Mi moramo naći načina da živimo zajedno. Ne samo suživot, zajedno. Može li od zlo da se rodi dobro? Vidite, vojna ste imali tuka u Bosna. Neko je 50, neko je 100 000. Znači, generaciji se formatirani na to zlo. Kaj je nazva Makedonija 2001. godina? Nažalost, i znate šta? Ako bi bilo samo svjetlo, ako bi bilo samo dobro, ljudi ne bi znali šta je to dobro. Nažalost, mora postojati tama da bi se vidjelo svjetlo. A mi smo imali i suviše perioda kada smo vidjeli period tame, period zločina, period međusobnih ubijanja, uništavanja, da shvatimo da ne može biti naša budućnost dalje u mržnji i sukobima. Ona mora biti, kao što naša zastava kaže, u miru, u saradnji, u iskrenom prijateljstvu, u ljubavi. Znate, kad dođe Novak koji je rođen u Beogradu, Srbin, ja koji sam odavde Bosanac, naše iskreno prijateljstvo jeste putokaz. To je jako moćna poruka. Ona nije samo sportska i turistička. Ona je moćna ljudska poruka za ovaj region. Poruka saradnje. Знае кога му е тешко на некој турнир да ви прати порака, да ве праша нешто. Гледате, он Деретич го имаше читано, нели тоа го кажува, и со вас наоѓа 7 пати тука некој духовен мир, без малку како некој гуру сте му таму. Jel traži nekad neku Pa ne, baš. Mi se ponekad čujemo i tako dalje. On ima svoj život. Kad dođe ovdje, onda se u potpunosti opusti. Ali nisam ja njegov guru. On cijeni ono što ja kažem, ja cijenim njega. Dakle, jedno međusobno poštovanje, respekt i pravo prijateljstvo. Molim lijepo. Се надам дека ви се допадне интервјуто. Гледате две емисии врзани, еден македонски фараон, еден египетски, односно босански фараон. Едно одлично интервју. Мислам дека отворивме многу работи. Мислам дека ќе ви се допадна. Мислам дека ќе уживате и мислам дека траењето кога утре ќе можам да ја погледнам статистиката или дорешенот на емисијата во центар, дека ќе биде повеќе од 40-50 минути, бидејќи точно се гледа кои теми ви се допаѓаат, кои теми помалку ви се допаѓаат.
Една одлична сезона на емисијата во Центар, горе-долу уште 2 месеци ќе имаме емисии во Центар и во текот на светското првенство во фудбал ќе се емитуваат емисии во Центар и не сме правиле пауза кој имало најдобри надпревари од Лигата на шампионите, финале на Лига на шампиони, кошарки, така натаму и така натаму, така што нема да паузираме и кога ќе трае или во текот на светското првенство Канада, Америка и во Мексико. Ново дружење, вторник, 22 часот и 30 минути во онредна политичка анализа. Ново интервју недела 22 часот до вторник и до недела. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.